त्या वेळा म्हाका सारकी अरेंज जाय. तुजो कोण सुपरवायझर आहा पळय तांकां सांग. आनी तो सांगता सेक्युरिटी थंय आसत ना म्हणून. ते कितें MS कळ्या जस्ट टू रिपोर्ट टू यू डीड नॉट पास द बिल. एग्जामिनेशन हांव एग्जामिनेशन विचारता. हे खंय लेक्चर हॉल खंय? लेक्चर हॉल त्या अशें भायर ना अशें भायर वचपाक. हे मेडिकल कॉलेज 70 स्टुडंटां खातीर डिझायन केल्लें. सबस्क्वेंटली 100 जाले, मागीर 150 जाले आनी त्यामुळे अनेक डिमांड्स वाडता. फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन हॉल, लेक्चर हॉल डबल क्वॉन्टिटी जाली. पोन्ने लेक्चर हॉल कंडम जाल्या. काही मिडियान दाखयले सुद्दां कितें तरी पडला म्हणून ते वापरिल्लो आसता. एक्चुअली द रियलिटी इज दॅट दे आर नॉट अंडर यूज. वी आर युजींग द लेक्चर्स हॉल समवेर एल्स. बट इन एनी केस वी हॅव टू कंस्ट्रक्ट न्यू वन्स. आतां न्यू वन कंस्ट्रक्ट करतलो जाल्यार इट्स अ वर्किंग हॉस्पिटल. You have to plan in such a way that while you do new one, the disruption of the functioning does not take place. ताजेर आमी चर्चा करतले. Now the architects more or less issue is generally worked out. Now architects will work on it and they will give the plan. Once the work should begin with full speed. So with regards to maintenance was a question and we have already declared in the budget that preventive cum regular maintenance will be carried out by a separate mechanism which GSIDC is entrusted with. We are working with them. Maybe another 15 days, 20 days the scheme will be declared where GSIDC will do all the preventive maintenance so that hospitals remain in good condition. The immediate thing which we have taken is using water which is now being wasted. Treat it and use it for non-human consumption. Like for example, cleaning of the laundry. You can use that water after you treat it. It's as good as fresh water.